Malo analizirali objavljene rezultate ministri, kad smo vidjeli rezultate, koliko platina, koliko zlata i šampiona ovogodišnje ministre u kategoriji zrela Malvazija gospodina Ivana Leke, vinar je Bastian. Evo, odlučili smo da napravimo ovu prezentaciju nagrađenih vina isključivo platine i zlata. Ima tu i srebra, ima tu i bronce, ali evo, iskoristili smo ovu priliku da predstavimo zlatnu djevojku i zlatne dečke sa platinama i sa zlatom. Evo, koristim priliku da pozdravim gradonačelnika Buja, gospodina Fabricija Vižentina. Tu je direktor ministra, gospodin Ivan Marić. Pozdravljam vas i načelnik općine Oprtalj je tu, gospodin Leo Bazjak, i normalno pozdravljam i vas, predstavnike medija. Isto tako još jedanput zahvaljujem se, čestitam i srdačan pozdrav našim zlatnoj djevojci i zlatnim dečkima koji su nas evo obradovali sa ovim rezultatima. Rekao sam da su tu platine i zlata, ima još i srebra, visokih srebra. Evo, koristim priliku da pohvalim i Andreju Basaneze koji je sa njegovim primursima osvojio i srebrna odličja, ali je malo mu falilo da nije i danas ovdje s nama, da dobije i zlatno odličje. Tako da evo, koristim priliku da još jedanput svima čestitam. To uvijek radimo u oči ministre, tako da se publika, tako da se oni koji vinoljubci upoznaju s ovim rezultatima i da naše vinare posjete na ovogodišnjoj vinistri koja se održava od 10. do 11. u Poreču, kao što znate. Da ja ne dužim, evo dao bi riječ gradonačelniku gospodinu Fabriciju Vižentinu da se... Evo, hvala Valter, dobar dan svima, buongiorno a tutti. Evo, ja se pridružujem čestitkama našim sjajnim vinarima za platinasta odličja, gospodin Leko i gospodin Šraković, i svi ostali, dakle De Grassi, Capola, Prelac, Kozlović i Vižentin, Veralda za zlatne medalje. Ja bih samo rekao da evo, gospoda koja su ovdje prisutna iza ovoga stola predstavljaju perjanicu ne samo istarskog vinarstva, nego hrvatskog vinarstva, a i šire. Dakle, gospoda su dostigla nevjerovatnu kvalitetu sa kojim se mi kao grad Buje ponosimo i još jednom evo od srca čestitamo na vašem trudu i na kvaliteti proizvoda kojeg stavljate na tržište. Svaka čast. I da budemo još bolji. Naravno, uvijek još jedan korak naprijed. Evo, zahvaljujem Fabriciju. Ako ima neko još nešto da se obrati skupu nagrađenima, neko od nagrađenih nešto da kaže. Možda platinasti bi mogli nešto reći. Nema se tu šta previše pričati, svi ste duže u tom poslu od mene i supruge, tako da evo, došli smo tu prije 3 godine, potrudili smo se napraviti nešto dobro, evo i za ovaj kraj se trudimo isto tako, osjećamo se tu kao doma, tako da evo, hvala svima na podršci, evo, kažem, baš i odnosi sa svim kolegama su na visokom nivou, prihvatili su nas svi, tako evo, hvala svima i živjeli šta reći.